uzokulala engqeni ngoba kukhona okunywa kwakulanda futhi bekugangile nako kufuna ukukulala gome ebusuku phaphapha uthi uma ungcela ngendlini yakho mangendlini yakho ngifike ngithole ifridge la kaSamsung shutha dlami ngifo mangithola leli fridge la kaSamsung ngilivule mangilivula line bright pack eyodwa evula izolo ekhishwa amaqatha amabili uthi umoya ngcwele mina ngazi November 17 ekhaya kwakho ngo2023 kuke kwaviwa kumbiwe imigodi emithathu kunemigodi emithathu ekade imbiwe ngasesangweni wayibuza nawe ukuthi ubani lo muntu kade ekhalazela la wathi uMongcele lemigodi iyangidida ngoba kukhona odwa kule migodi manje madoda onkodwa kule migodi ongathi unensizi phakathi ongathi kunento eyishisela la awuqala uthi cha khethelezi namanga ayikho imigodi emithathu yake yavuka